Sirtute September ni khat sang isam ni panga thautan ni chi bai le vek ule win hian LADC budget session nei le ani hi boruak tangkhop mai kanon subsul le don ani tunai lu thlir hawang ule ithu thuin manom huna lang mani zo in hausin ti sa lawa ni lo tun kan business ni lawa thil point ni ron ti zela minan ti to pani chuan le kha a turani officialin BAC huna ti to ngot thai chairman kan ni ve wa kan hiat thiam lo wa kan zot se ni kha ni kan la ruat mang thlir zelang ole ti khan povir sanga MDC phai thar bial tu opposition leader ni bok thu sei tu ni sol tu chairman kan member gom tak wela ding dia na tinja LCBL tu soi turin kan lo soi ma turin kan lo in ruwa manak ai ma ni JTM legislator te ama kha kok ni rok sela atra ange ole an rom han nang khan hun pengo pu chairman kalome pu chairman voinia budget discussion huna thu soi turam in som wangin kaloma chuti rualin pu chairman kan hun tan na khan nang ma nge yin kan house zaum nan te kan tong kam te kan phim khur atu zia te po isoi zo cho nang ma in ti sual pal chu khovel ni om the nia iron ti sual le tlat maya kalai kha kan house zaum na kha khan ati dalve ni point ka ria tin kan house leader pon bularon tran sual ve le ngal boka chu tiang vel chu kan ni noi mai hi point ka tia voinia hian pu chairman kan hun masalama kan district council kan nei na tura sul lo su tu te ma lo la tu te an ngai om ka ti khop maya voinia kan din hun te hi min ron hu puin min lo riat pui ve ta ang selang an ril ru eng tiang takin o mangmo an ril ru hi ana ve hle tura kangai ani voinia hian budget discussion kan nei do na pu chairman do kan hi aza oma chuwangin khoi takin he chairman do kan hi zom takamin von saktur te poin kan ngen bok che ani tin chairman ini nang takalai taka kal ro pu chairman chu om lo se atha pu chairman ko ran upai nia sarmona de po athumarwai kam ni khatte chu soi ve thina ha ka chu min phal sak ve gai lom le pulpit ne chuan khin lo chuwang chuan he chairman do kan atang hian lai taka le lam i ve lam thu te i ding lam thu te po in ang khat veka min kalpui turin he session discussion kan nei na tura point ama sain kan soi du bok ani pu chairman thil pakhat soi lok ngai om chu pu chairman BAC business advisory committee akhan member te khakan i vein ka hria tun session kan nei na tura yan BAC hi an thulo nge nakin arem changa min la rin fia tura ngaya kan sarkar na kal mu mal thei lo wagin le helam velam te hi eng pa tiang e nom tia kha hiat fia ali ma le CM lo athar lo ni na hun che blu tu kara khan BAC member kha roman filman ani lawa lelama an pera lelama zuk zak an tia chu wang chuan BAC member po kha kan ruat lok thei lo ni kha kan le wa point of clarification thia ani lo chuan BAC dinglai kha ading reng ani I thia na po om chuang lawa zuk zak le zak lo lamani lo committee kha a om chuan BAC member ta ma kha automatic in sarkar na in kha kan atop pani ma atop ani ti engma om lo ading I thia lo ke chuan man top ka ti chuan top pani ti top na le kha kan musi lo lom arwa tu ka dia ti top na le kha a chuak turani I thu thuin manom huna lang mani zo in hausin ti sa lawa ni lo tun kan business ni lawa thil point ni ron ti zela minan ti top pani chuan le kha a turani officialin BAC huna ti top ngot thai pu chairman kan ni ve wa kan hiat thiam lo wa kan zot se ni kha kan la ruat mang
ผู้ chairman member ที่กันนี่เวางอิน om tu te ge เอ็งมาทุกันเทียดโลบางข้าจุโซนะจุกันเสียมเวทตุนบักขจรนมสีโลวะ โอเลข้ากระจุกันบิวซิเนสนี่ละวะการูมากันละสวยหูดอนเนี่ย ผู้ chairman กัน business อังตะกิน budget บูโปฮิกลุ่มดังจงอาหินันนัลโจกินกะเขียอากมที่โปฮินัลก็ติคบมาโลมุมก็ตียตีนนิสมนี่เลปัสริโอกาสาเสสนโกเนียนี่เรียดอาโอลานี่กัวเสสนกันจันนะจุดยังหุ่นเจ็บตะการะบัดเจ็บชัดตักตูรากันง่ายช่วงอมสงฮีจุดยังอาหารบวชใส่เทกันเสียมโปฮีไอเราอินฟิตเลอินกะเรียอารมณ์มุมกติบอกกันนี่ เดี๋ยวนี้ให้ chung te chu kan budget ayan pu chairman budget bu kan soi ma yan budget chung mi kan soi tak tak don chuan ako udan te po kha kan thir let lo thei lo ngai na lai te po om ve ni session ko udan na changa dan pal zut na te dan poi sak lo ni te awma ni khan chuan member te tan chairman rin tok lo na te po om mayang ti te po al ho ma house za om na te po kha ati bor bang ve theya chumi wang chuan concession ko dan akha a chop chil lituk thina hi chu amang an thak ani le session ko dan ati gelo ti chuan kan dan phallovin governor social ti na mi pu chairman kan dan a yan rules 35 le 32 om chumi rules 32 sub number 6 manga kawani chuti rualin rules 35 hian akhung vekani house hianin governor te India president te administrator te tiborbang zong soi chairman dan chungaleng tuma kanom lo he India rama hian dan huaya kanom vekani dan chungaleng ti ka tong palakha ka soi sualani e dan chu kan dan chunga kan dan thu dei tu berani e ti in karon clip moi lia chumi chu atharo zo ka tong suala kha in ron chin chiat ta pu chairman kan house leader ko adu to kin soya social ni zon soi tlang pu chairman kan house leader governor ne na report ka pera governor session ko hi mania a thu ne na kan chiar chuak vek to chumi lu governor hi chuta chuan pu chairman session na ko ni kan pom governor ka thlen session na ko dana chuan rule song le panga khan point of order normal session le emergency session om pu chairman point of order sai ka languti point a chok nok zong li rin in lo kala ka thu nei nangin member te na abusiness anga in kal lawa ka thu nei na ka man chuan session hi ka ti top liang pu chairman point of order kha min the them the chairman say have the power to exhaust a sitting of the council whenever he thinks necessary tiangin ni mani upon session ka ti top pu chairman point of order kha kal du lawa point daga in kal zel ni chuan he session hi ka ti top le don chu pu chairman ni thu ni tu na po kha ni du tu ni ti top thei nok in siam zel chuan point of order chuang lawang a point in kal du lo thim thima thu noi en lu lui zela point of order point of order tu min permitem ne pu chairman soi ro dan le dun fel fai tak manga he council din ani a tu mi manga ro rel nei nei tu kan ni a kan be sei boka tu nang point ti pui tin ni du ani ma se tu ti rual tuan trong kam kan phana hian kan film khur lo wangin ke ni tan chuan in trong dik lo ka rem chang kan lang tu lai po tu in thil fianga lung oi na kan bu tuan alo mo mani mai ni tu na session ko hian ni le governor ko ami ni ti nei soidana kan pu chairman point of order hey budget parni tang khan session ko chung chang hi kan soi tam to ni kan business pia lama
kan kal na sa tol tu ka chu wang chuan business a hian kal lila a be bo ma kha chu engpo ni se soi to lo ra mang u budget discuss kha kan ti tu ra nei Ku chairman ka zo na chu he session hi special emergency budget session hi governor ko nge chairman ko khalai kha zo na kan siamani emergency session hi governor ko ani ka ku chairman kai lo ku chairman governor du dan angin chairman in a kau thai governor in a kau thai governor ina ko Point of order. ani lo ku chairman khalai kha ngoro point of order ka siama tulaya midang in loading sub kha tu ku chairman jera tang khani i control turani ni salama kan kal mai do na di Hun tối tế min pe thei la kalom via wang. ku chairman governor in session here ko lova as directed by the honorable governor of Mizoram Tile as directed by the honorable governor of Mizoram so and so le ka so and so team mangin he session hi chairman in ko wani so bang chuan session ka chairman in ko lo governor in ko lo kala ya pu khai nga ge kan van noi don về ka tiang ani chuan engpo ni se pu chairman i tiang ang chu ke ni don kan pu mang i du le house ka zone mai la tu na zone mai la kan chuak deal ngan mai lo tu galati ri lo Pu chairman. Hun tối tế đàn kan khiết đàn hi phụ thuộc lâu đâu nè kan khiết chin poi nang lâu mấy thia cái po thế ber chu kan ni lo wa. Mà ku se chairman thu tối soi na min tế pe a an du an lo soi zel chuan Tối tên hay lai? ka soi thei om lo ve governor chung chang kha soi min phal sak la ka du khop mai. governor ko na order kha kan kola mali apo ka khai chua ka governor in akawa abuse le si sei chu kan secretary da siamani Pu chairman. pha lagin mo Governor hian rules 32 para 6 ron mangin instruction na ron pe chia chumi mang chuan time schedule te siamin ko na isiama a date ron mention sa ni governor atangin chu kan dan rim hi rules 32 clause 6 aman chuan point danga kha ku chairman bung thu danga soi kha na ma min soi pe kai lai chin mi lo. dang a lo soi hi adik lo ku chairman khala ka thu point soi of na order tan mang ani mai ti hi rule 35 pa kan rule 32 manga session hi ko ani chuan ati kan rule 32 number 1 2 3 4 5 ka a hon tel a date fix thei na nei lo a date Atul fix wa tu khan thon kan pa kai kan dan china. tu ni som le Aron ko ni na som ta tu kha. ron dan ni som Aron ko na ta kha ingem bo sual la omani chuan lo ti na ron dan ni complain na ka siam mai tur din Kan ani gap Dorian ani ron dei fix ma thei lo chuan ni ku chairman thu soi Hela na ya lo min pe indial lai vak vak na an ta lo hian ta te tulin kal ka pi sel helo don wa mi chu wangin governor instruction angin date mention sign schedule te siamin session kha ikowani ti hi member hausa hian governor ina ako de ka lo chiar ri min siat tir theila thain ka hian kan chiar chua ka nge alom om ko pang na kau itiji a session kau tu tu nang ma ini nang ma ini kau chiar chua governor session na kau lo governor session ko na chu kan ngai kha governor na Malia governor ko na ka kan ngai kha ti top kan hello intia kha ka thu soi in ngai thalo wa nga hello wa minan dem le ringota ka soi ve ringolom lo thia ro le pu chairman governor na session na kau na hey tu la order chu kan ngai kha nge governor order ka chiar chuak dong in ngai thale du lo re le in sual da ni a ko na zo kan chia chuak ro le ole kan chiar chuak nge 11.11011/1/2020 DCNMA L close bracket Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department notification Aizawl the 27 August 2025 Ichina number to ka chair suak to in exercise of the power conferred upon the governor by Rule 32(6) Lai Autonomous District Council Constitution Conduct
of Business etc. Rule 2010 is amended from time to time. The Governor of Mizoram is pleased to summon the 11 Lai Autonomous District Council to sit for its emergency budget session for the year 2025-2026, commencing from 29 August 2025, Friday, at the Lai Autonomous District Council session hall Long Lai. For Zodin Pui, Secretary to the Government of Mizoram District Council and Minority Affairs Department, I resolve the 27th August 2025. Ati hi Governor ko lovin tu fa ko nge. Chairman, Chairman, Governor ko na awang session ni ron etin kan nilo. Nang ma min ye chuang Chairman, ipal nang kalau chair chuak don mi. Secretary Lai Autonomous Council Chairman in session nakha business list ka secretary tenen ansiam ve turani Governor session ko hiti akha kan dana omrang. Chairman, login. Chairman. Rules 32 Pokan Atunang Vek Samon by Governor the Tony. Governor na session ko na copy kan mo vela wa nang ma ko na kan mo zok. Governor tu ta session den kal kan ni e. Chairman, không ai takin. Ako tu tu ko ni sila budget suit tu kan ko na le kha kan tu ve. Kan business châu khan kal thir toro ako tu le ko tu lo wa khan buai to lo la kan ko wa kan kala budget soi turin kan local khom to nia nu wang chun business châu khan kal thir toro Ka tiang ka kan business ko na LADC session ko na ni chuan a vamak ong ve khang kha session ko na a kan pom the ni chuan session zo hu dai lo in don nia soi to a tun ai chiar kha kan ria e Governor in soi sel chun dai tlang takin min thil ru Chairman, kan soi sel ni lo. Governor kan soi sel lo. Governor ina ko itia I ko na le tu nai le ka chiar tu po ka notification ani session summoning ani lo direction aron peng che ni som ni pakwa session ko turin aron ti na che ni notification ani ya session ko na ni lo session ko na jok tu ka mi le ka mang kan session ka nang man bu chairman ni som ni pakwa atan min ko jok ka ni chu mia wang tun kan lo kal ni Chairman không in mình đâu sẽ thiếm về lúc is placed to summon ati chuan Chairman session lo summon da ko memi han sei tu Chairman, Kakachu Rules 32 normal session po anti-vekam. ka mi lo pe la ama kan nang man ko to Governor le ka mi lo sem thau Normal session po ka ti thau kharan je kalom. Masa til ka phunga chon chairman an kauthin. Governor hi engkim ti tirin tumabi. In pula in muthun tu te sak don chau me. In choi hun te ni chin khan house in jing thau hun tu ke so I tum dan te fel fai takin isoi to a kan house leader point mani jir top nia kan session a top dan chung chang soi fi atum pon I velum pangmi ten an rem tilawa kan business an dilo ti in an ron dinga tu hin an ni an ron soya kan business dilo thil dang dai in soi fi na helai session ko chung chang tilai mun a hin ron soi hian tuma hi chu fel lo ni chu wang chuanin import ni sela he hun he akal chak viau maya kan business an min lo puila business a khanin tran mai sela an ni lawa he tinga kan du kan soi don ni chuan a fu don lawa import ni se ithunai na phangin member de hian kan ria ta tha business discussion hun dia so ma min ko wa business ka thu soi lai a discussion khat kin nei mai sela du lo soi ve ngo thi dan kalani kan business a kan kal thelo wangi invite hian ta tan tlai da dia kan tan lia sitting kai zone mi maya pa le mai